Tell my teacher stand up vista kukuna practice no costa roster one time chalalacha. What's up guys? Welcome back to another episode 12. Tukintona zinyani ama 2000. Tona zane. Just actually. And please guys, please Mafito, please. Can you please subscribe Mafito? Subscribe our channel ya rona. Rago pa Mafito. Open mic session. Rozwagi sa chance. Subscribe to YouTube kufela just subscribe. Understand? Away. It's a very much chance. Kung natin to lim natin ma chance. Okay, kita ritingan ka hindi ne. Sure. Ka introduce Lona Mafito. Diba talaga ka Chobis. Awle lo ko namang o tlhaga bichaka. O tswa kae tsaka. Shosho Mafito kambani igama lami kuZulu 1999 tona cowboy bayazi nawe ngithola manje mina mhloma ngayi-KG Chief Mohale file Chief Mohale. Alright ntwana file wena ntwana Iksi slasho for mhla 777 kunze dlala Hlapa 777 ngithola away ngiphuma ngala eSotra Aslam Tshepiso kunze dlala ngophimbo awu hayi uzidlala ngephimbo yes so wafetele kopara ka le dithu feel like mnalibade kayi kopani fire scale okay sikereza ba kushiceka okay alright shubmanje bade na pusha music lena ke pusha music wabo so nani kusaqaba uri bade vele opusha nje until ngibona post yakhe ku Facebook which is nelele I think 2023 ne manje nele 2023 postite asha track ntwana nelitseke ha pay for should manje nele freestyle nele freestyle ya phela sabo so ile ke share content le poster le yewe nazama ready yava nele track fi piano which gender nele piano so yazama ready clean vibe kan de fi manzo and then when we tang over nento na spane ka ufika phela nna sa ke bona ba de ka yuru pusha span ke ra witseng a ke khotle mfi ka ke re nna ka span ba re sa span is le 2 en plus ya bona gore ne le stadinyana sena ke so le pusha re le 2 le mfana so ka di dira re sister 2023 so 2026 ni sai bambi so yana music e kadile le mona Chobis o ka go kala music wa ga gore ne mo ke tsapa music what inspire you to music shimanje na music ngake qale grade 8 shimanje so magana ke wa taba ga ba ke qala mkheshe bo ke thupula vele next show wabo magana esona lenchaka ba ke sijene onzo shimanje ne vele nasha hip hop na rekhola go pela se ngcina vele senekele o ashuswi tena ka tena ka ne shene ha khona go tsa dijeng re nna ke vele ke shaibo wa tsabo so far le nna ka shene ma chena go ta vele e ba ke penle po ka record antwina na tsesu e be ka post vele grade 9 which is maybe 2023 wa ngson sure then crea gida fidi ka tse poster chia van shate ga text gore ne re spane ka ofe Pensa something. Bueno, to le tsaile gore ne man ke batho sha music. music pele ke tswa lone bo makhe we. Kre. Le to Pero no dire ngithomile ko kerekeng wona ba. Kereke va bo makhwaya. Bo makhwaya so a bona ra ikwa e ka utla mana e bo. We say grade 7 maybe be ke ikhupulo ra bo dile. A di shana. Ka sha di freestyle nna mara na we next di pools. Ke relaxitse ne di tletse go belasi until ke bona ya bad man lena a di poster so from there ne ka poster body ranagana or mfit a re shy freestyle ya go lena like o really true freestyle so e be re sha ya feed di freestyle shoma ra go Facebook format TikTok account wena Instagram account ya bona gore ya nonga no go berekiwa so ba push la push lino somebody le push yewe lino okay no le spana weno di singles or le busy ka di EP
O le mo di single. Shoot manje no re tila re single. O single no. So how many singles se di le no? How far? Really two. Really two. Yeah. Bye. Bye. And the unreleased. Unreleased. Sure. Yeah. Goodbye. And then khobe let's say two. The release so now. Impilo emnandi. Yeah. The sexually. Oh, so manje di out via Spotify, all digital platforms. This okay. Oh, what's it saying? Pozolo Dinklera, Sexually and Impilo Emnandi uzoyithola la Spotify. Okay. So this panel mangona project. Ki Chili Boy, Lee Noxman. Lee Black Boy Music ne or what? Ne they actually. Ya should manje Chili Boy pay. Oh, this is Chili Boy. Official le vocal de ba ke Noxman. Okay. Sure. Okay, ke ne producer alone. Producer ke Chili Boy. And then vocalist ke Noxman. Sure. Oh, Noxman no te mo treki. Yeah, okay. Hey, one bargi sexually. So no alles pano go ready go di EP. Ala bato spano go. Wala sa EP vel. Ya EP maybe bagayithola shoot manje re soon ntona. Yeah. EP re plana ke baby bo tropa EP nyana file. The Anna Hotman vele ba ke show music ntona. Hey. Yeah. So respecte le EP yalo. Se le ka bona file. Ka bona ba ipost because yeah, the show. Yeah. Ma di se tamile. Ba di se tamile. So it don't know many tracks. Boma 4 ne? 4. Especially nyana la file. Yeah. Oh. So lo na collaboration ba to ga ba to span element. Let's span element se ba o kasi. Jo raspa na le metsa bo kasi file. Boma so. Go first What was on go first raspa. O goro nang le sha piano. General na ki piano fe. So manje show general na like boma number 1 gender. Yeah. Piano. And then be kona bo afro pop bo. La shade off. Sure. Okay. R&B if like depicted something that before now. Yeah. R&B. Sure. Yeah, we. So ang share treki one na mo share ngomi one je sizu to splitting. Yeah, angazi R&B ke mntu wa taba taba R&B go. Ba dinto ro khono pela. Fele like wa bona writings ke feel nkarna imnate how you for belase. Because agisha ro thola hore agisha no voice. Mararu takiro no ke freestyle fela bisa fela di viewers ro. Rekisha vele abai cover ngabo. Abai cover. Yeah. Ne le ga shali di 2 is fine. Respo shaya. Nga shali di 2 is fine. So wafethu ithi hayi mina ngakomintombi kanti mangilele yona ibhizi nomalume kahle kahle yinwe mzala mina ngakwenza nina izwa nje asingahleka manje uma sesivuka kungavukula hayi man akonjola imizwa yakho ebafo asayibela imizwa yakho abasayo izwa nje. Yeah, so hiyo ndio mfethu yimi upozolo na show music kifuko show music we introduce bale nani masibali ake u so ya no le open mic session no shapa ga yo na fanda sure sure shaga yo so mfethu bye ay yo ani yo na machin so mentra bana batla mfethu baseche manda shoot manje na vele go TikTok yeah di Pozolo Ingwe yantswa Pozolo Ingwe sure then go Facebook le go Instagram ngasearch ka Pozolo Ingwe ngabe na ke lela so mina wafethu ngangithola ngomshare 777 ku TikTok Instagram na Facebook yantswa alright so ayisile ni wafethu like ngirokot le kulinyana next man sampana really to see anything special and to pushel sure so le khora Fede arna boma specific place what I will record and so on man. Oh, Bali and for stream. Sure. Oh, okay. Ba fake for ani tona tsenya. Na 2000 no uta ba tsere ba fana tona tsenya ne tona tsenya. Ne ba fake tangi for so ga ba fake. We ga le go chance for pulling up le tlobu story salon na gore ditsa monto. Nga bona le mense ba le ngale na le difene filo. Yeah, so guys, don't stop
doing this thing mfethu. Yeah, kushandile ngitoto nthi lifihle time lifihle tele yabo. Yeah, sakiva mbala. Sakiva fun. So anything else about the show want to tell your friends anything to what you Shit manje. Yeah. Asikayenzi nini sifoni uyangithola ngisazozwa nina Kenji sazozwa something kulo mina ndiyazwakala usendleleni ngithola ne isikhathi nesikhathi ne unontona nami ngasho the same thing bafethu lindelani something watch out siyeza yeah and the EP is coming out yaphuma yeah soon so levita the EP hayi play wathona show mara ayo ne concept close le vele to ntinzi izwakala like le ntinzi iphusha video yanxolile yazwakala letlo ntsiku wanhlalo kanti yeah ne bafethu salute machese wona chat wona machese wona bafethu machese guys follow ntona tsenyane rata page yabone bating di social media kaofela bazwa kids bafethu so umntwana tsinyana bantwini bofana ba ka fela chance listen to these niggas lantona bafethu so batoro shapa ka check yabone kaniki ngakwenzani bafethu arikaitwala tsinyane barobonse nyonywenye Malume kahle kahle yinwe mzala mina ngakwenzani na izonzi asingahleka manje uma sesivuka kungafukulaka ay man a controla imizwa yakho ebafo asayivela imizwa yakho abasayo a controla imizwa yakho ebafo asayivela imizwa yakho abasayo mina ngaqoma intombi kanti mangilela yona ibhizi nomalume kahle kahle yinwe mzala mina ngakwenzani na izonzi asingahleka manje uma sisivuka kungafukulaka ay man a controla imizwa yakho ebafoni asayivela imizwa yakho abasayo a controla imizwa yakho I don't understand why you want like gege ukuthi vela ngikathe lapho katukhuluma bengilale alengani ayina umsebenzi yavele yachita ngo-ankeli I don't understand why wenzaka so yazi mina don't understand ukuthi why you want like gege ukuthi vela ngikathe lapho katukhuluma bengilale alengani ayina umsebenzi yavele yachita ngo-ankeli I don't understand why was I so I'm on a controller, imizwa yakho ebafo asayivela imizwa yakho abasayo a controller imizwa yakho ebafo asayivela imizwa yakho abasayo isonti mina ngaqoma intombi kanti mangilela yona ibhizi nomalume kahle kahle yinwe mzala mina ngakwenzani